please. I told you yesterday, let's fucking show our pride today, okay? Come on, let's go. Tere kõikidele Eestimaa südamest, Paidest. On 9. märts, kell on 13.30 ehk tund aega on jäänud avavileni Paide ja Kalju lahingu vahel. Nädala keskpunktis kaotasime samale Mansale viimase minuti väravast 0-1, aga mis seal ikka, tuleme siis koduplatsile praegu Premium liigas ja katsume need vahekorrad ümber nihutada siin tugevuse mõttes. Oleme Kunstmuru väljakul kõik valmis settinud, liigutame koos kaameramehega pilgud ka siia poole. Rõõm on tõdeda, et õige pea on meil klubihoone ja hall on loomulikult juba taustal taamal ammu valmis saanud, aga aprilli keskpaiga seisuga saame sisse kolida ka sinna hoonesse, klubihoonesse, kus on riietusruumid, pesuruumid, füsiodele, massööridele, kõikidele muudele vajalik taristu olemas selleks, et oma tööd kõige paremini teha. Mida veel? Ilm on nii palju soe, seda ei mäleta, millal Premium liiga oleks alanud sellise leitsaku ja soojaga, lund ei saja, 10 kraadi sooja, päike paistab. Mis siin ikka salata ja parata, kui et jääb ainult üle nautida. Going to be live. Hello. We consider 90 plus. Game starts with a whistle, ends with a whistle. Not before. During that part, during these 90 minutes, I want to see fucking commitment and high level of energy. Okay, quality is there. Commitment. Together all the way to the win. Okay, guys, let's fucking smash them. Okay, come on. Come on, guys. 3 points today, nothing less. 1, 2, fire! Come on. Kui Eesti saab, kui tegelikult te saate seal praegu veel osta. Nii et, Kris, tulege siia. Nüüd me siis esimese Andrega ja pizzakioski kontrollimehed 207 ja palju õnne, tuli, väga hea. Ei ole, tead mis pood on? Ehituspood. Hakkad ehitama midagi? Nii. Check that. Always the number 10 is running in this place. Always I have to run. If you get focus, number 10. Давай. Yes! Meie on! Väga selgelt, käsi on siin kohas niimoodi. Siin kohas ma just vaatan seda. Võtke nupp ära. Vajut ära!
Hands, guys. Jäta talle! Kuule sisse Sten! Mine lõpuni Sten! Palli peale! Meeskond tuleb meid ka tänama ja ma tean, et meeskonna kaptenil on täna ka väike plaan. Oleme sinna poole. Mikrit on vaja või? Sõnad ka. Robbie Sarma, üks nädalaga kaks väga erinevat mängu. Kolmapäeval 1-0 kaotus, täna 4-0 võit. Võtta tänane sooritus oma kõnadega kokku? Ma arvan, et väga raske oli nagu siia mängule tulla peale seda kolmapäevast kaotustes. Meil on nagu see karikas on ikka tähtis selles mõttes, et euro kohta meil olemas, aga tahame ikka ju midagi karikakappi juurde, et selles mõttes oli raske kaotus, oli selline võib-olla selline äratus meile, et nüüd on vaja nagu mängima hakata, et ei tulnud meil see kolmapäeval välja, et täna täiesti esimesed 20-25 minti oli põhimõtteliselt sama nagu seal kolmapäeval, aga siis ma arvan, et see värav andis meile sellist enesekindlust ja siis saime nagu siia mängu hästi sisse ja see punane muidugi tegi meie elu nagu palju lihtsamaks, et teine poolaeg nagu ei olnudki põhimõtteliselt vastast väljakul. Individuaalses mõttes sul täna suur pidupäev ja juubel. 100. mäng Premium liigas, selle tähistuseks lõid ühe värava, ainult 2 väravasöötu ehk et lustisid ja nautisid täiega, seda oli näha. Jah, et mõnus, ega ei olegi midagi öelda, et ega see individuaalsport ei ole selles mõttes, et meeskond on taga. Ma arvan, et täna näitasime just meeskonnana nagu sellist väga head ühist löögirusikat, et panime korralikult selle Kalju kummuli. Olgu, aga laseme su ETV ülekandesse siis mängu parima auhinda vastu võtma ja naudi jõukat. Aitäh! Nice to see you again after a long time. Congratulations for this wonderful result. I have to say that maybe a little bit surprising, this big win, especially after the cup game and that you've always played quite closely with Kalju. At the same time, very well-deserved win. Yeah, I agree. I think, like I said to the players, like we wanted to show our pride after the Wednesday loss in the cup, and I think we responded really good. Of course, I still didn't like how we entered the game because I think first 20 minutes we lost some balls very easily.
and we allowed Kalju two situations from a transition to harm us. But I think after we scored the goal, we totally controlled the game, and of course, red card also directed the game to our favor. But I like how my players cope with everything in the second half. Although with 9 players, Kalju is still a dangerous team, and they can harm you in transitions through Guilherme and Kask, especially through Guilherme, and we managed this, control this, we put this under control. Okay, we changed the structure also in the second half to control better those transitions, and like you said, I think we deserved to win the game. What would you say was the main turning point? Was it Kalju being just 10 men, or was it the penalty in the very beginning of the second half that kind of gave you the extra push? You were up 2-0. That's kind of hard to come back, especially if you're playing one man less. Yeah, I agree. Of course, the penalty directed the game into our side. But like I said, I think we prepared better than for Wednesday. We made some small adaptations tactically, which we started to exploit after 20-25 minutes, I would say. So I think this plays also a big role in it, because players understood what we need to correct and improve and to win. And I think, like we spoke already, I think when we started to do those things right, we managed to control the game and we won quite convincingly. I'm